Ya i mengi pagod kai padan itu kok. Berapa? Tadi awak jamu dia langsung tiga lagi tiba lagi. Itu itu kok. Ini tumpuk nya nih. Hah? Nya. Kono tanya juga. Nyan, cara. Tengah malam mbak harkat nah. Nyamban dak ten jamok pijut. Mbak tiba nak pegat teman. Di buah hati di rumah. Kalau lagi yang ada. Kalau lagi nyo kira laju terpaksa ke kerja bagok. Nanti aja apa mana kau nanti. Jamok depan aja terpaksa apa aja. Penting halal. Iya, Mbak. Semua ini aku lakukan demi sebuah hati juga, ha? The best. Ya, cara berdua. Ulan Sartiwa ane buah toke fajri. Tadi foi tanya enggak? Kau kerja deh. Kan nih kerja muncul. Pasti banyak panen hana cupu kadang. Jadi puja. Puja. Ini jatah nih bang lanjut panen sini awal kerja. Ini long kuah juga. Ya gitu. Mana pun jalan ni. Belum ada pak. Ada Belum. B. Apa mana? Ini karetnya sih kere. Apa lagi ya kere? Mahal karetnya mula. Mau panen. Abang terbaik. Aneh ya bi. Ani bi muda nih oh. Ani bi. Kau ni lain. Karet pilihan nih oh. Kau karet tribe. Karet tribe. Karet tribe kan katok-katok. Karet pilihan. Kau ada tarik pai kerang mi udan. Karet tribe aja coba. Mana tarik tuh.